Jasiasa mar duondo bura mar ODM wuok milambo mar Kenya wuok oko mar chak golo duondgi dwaro komb jalup jatend piny yiero mabiro ma higa 2027 okoloso e kaunti ma Vihiga romo moro kod jokanyono mag ODM. Jatend migawo mar ohelni matindo kod madongo Wycliffe Oparanya oyango ni gisechako kenge mar keto ji kanyakla komedo ni ok gibi jiwo pogruok mora mora kaka yor geto kombe mag siasa. Katika ODM tuingie mazungumzo na UDA. Tukifika kule mbele lakini tuwe na watu wetu. Tunaingia mazungumzo, pati yetu itakuwa hapo, UDA itakuwa hapo, tusikizane vile tutaenda kwa elections next year. Hakuna ingine itameza ingine. Kama tukumeza tutakataa. Hakuna kitu ya kumeza. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa kuambia nyinyi ati ODM bado iko live. We are going to work as a family that has been wounded and wounded so deeply. For us to salute our baba Raila Amolo Odinga, hata kama alituacha, ni kufanya hiyo kitu. Kuanzia kwa governor mpaka MCA. ODM was founded kwa kusema no 2005. Kama kuna unyanyasaji mahali, sisi tunakwanga wepesi wa kusema no. Jagoro